Samoya, 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 Samoya. Hey guys, my people, my brother, ndagusuje kandi nkwifurije kugubwa neza. Reka amakuru yacu tuyatangirire mu gihugu cy'u Burundi. Kuri uyu munsi mu mujyi wa Bujumbura baritegura igitaramo kizaba tariki 2 ndetse na tariki 3 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2022. Igitaramo cya mbere kizaba tariki 2 kizabera kuri Zeyona Beach, akaba ari igitaramo bitiriye aba VIP, akaba ari igitaramo bari gukoresha terime ivuga ngo aba boss tubonane. Ku munsi w'ejo uwitwa Fata ku mavuta yerekeje mu mujyi wa Bujumbura hara mu gihugu cy'u Burundi ajyanweyo n'igitaramo Bruce Melodie agiye gukora kuri uyu munsi. Ingenzi cyangwa se ikimujyanye cya mbere ni ukumenya ngo ese Bruce Melodie azabasha kuzuza cyangwa se azabasha gukora nk'ibyo Harmonize yakoreye mu gihugu cy'u Burundi mu cyumweru cyashize. Harmonize yakoreye igitaramo hara kuri Zeyona Beach, aza gutwika ndetse abantu baruzura ku rwego rugaragara. Ikintu kijyanye Fata ku mavuta ni ukumenya ngo ese Bruce Melodie niba ari umwartiste ukomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda uri ku rwego rwo kuzuza Kigali Arena, ashobora kuva hano mu gihugu cy'u Rwanda akerekeza mu gihugu cy'u Burundi, akerekeza muri Kenya, akerekeza muri Tanzania, akerekeza mu gihugu cya Uganda, akuzuza stade nk'uko bisanzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi ni bimwe mu byajyanye Fata ku mavuta, ariko nanone nkongera nkagaruka kuri Fata ku mavuta. Noneho kuri uyu munsi ari kugaragaza ko ari umunyamakuru w'umunyamwuga wigira kuri tele. Amakuru hari kuri uyu munsi ni uko Bruce Melodie ubwe niyerekeza mu gihugu cy'u Burundi, akaba azagenda tariki 30 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2022. Ni ukuvuga ngo azagenda mu gihugu cy'u Burundi habura iminsi igera kuri 2 gusa kugira ngo igitaramo gibe tariki 2 ndetse na tariki 3. Akaba ari igitaramo cyateguwe na 155 AM Rebo Bruce Melodie abarizwamo kuri uyu munsi, iyobowe na Coach Gaye, ifite producer mwiza muri Afrika nka Melodie. Akaba aribo bateguye iki gitaramo. Akaba ari igitaramo kizaririmbamo Bruce Melodie ubwe ku giti cye. Hari abantu bamwe hano mu gihugu cy'u Rwanda biyumvisha ko nta muhanzi w'umunyarwanda ushobora kuririmba amasaha agera kuri 2 live. Hari abantu benshi bafite imyumvire imeze gutya, ariko kuri uyu munsi nibuze igitaramo Bruce Melodie yigeze gukora mu igihe twari turi mu bihe bya lockdown, yakoze live igera ku isaha n'iminota 30 aririmba wenyine, ari kubakingwa n'uwitwa Ayirimo ndetse na Juno Kizigenza. Yacurangirwaga na band ikomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda, Symphony Band. Igitaramo kiza kugenda neza kandi kiza kwakirwa neza n'abakunzi ba Bruce Melodie. Kuri uyu munsi Bruce Melodie aritegura gukora live performance y'amateka mu gihugu cy'u Burundi. Igitaramo cya mbere cyitiriwe aba VIP kizaba tariki 2 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2022 kibere kuri Zeyona Beach. Igitaramo cya kabiri kizaba tariki 3 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2022, kizakaba ari igitaramo kizabera kuri Nyakabinga. Kuri ku munsi w'ejo nibwo uwitwa Fata ku mavuta yageraga mu gihugu cy'u Burundi, yakirwa na kimwe mu bitangazamakuru bikomeye hara mu gihugu cy'u Burundi, Hit Top TV1. Ni kimwe mu bitangazamakuru bikomeye hara mu mujyi wa Bujumbura, gikorera online ku rubuga rwa YouTube, ndetse kikaba n'icyo gitangazamakuru cyakiriye Coach Gaye ndetse na Melodie ubwo bageraga hariya mu gihugu cy'u Burundi. Navuga ko iki ngiki ari cyo gitangazamakuru gihagaze neza cyane hara mu gihugu cy'u Burundi, kibasha guhikaze gutanga karibu kuri buri mustari wese cyangwa se buri muntu wese ukunda umuziki wa Afrika hara mu gihugu cy'u Burundi. Iki ni kimwe mu bitangazamakuru bigaragaza ubushake mu kumva ko umuziki w'abarundi watera imbere ukazuva mu Burundi ukagera ku rwego rwa Afrika. Umunyamakuru ukora kuri iki gitangazamakuru cya Hit Top TV1 akaba ari umwe mu bagaragaza imbaraga cyangwa se akaba ari umwe mu nkingi za mwamba mu bari kuzamura umuziki w'abarundi kuri uyu munsi. Akaba ariwe wakiriye uwitwa Fata ku mavuta ku munsi w'ejo, ndetse baza no kugirana ikiganiro kirekire. Inkuru hari kuri uyu munsi nuko Bruce Melodie niyerekeza mu gihugu cy'u Burundi tariki 30 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2022, ari bumanukana imodoka ihagaze akayabo ka miliyoni 600 z'amafaranga y'u Rwanda, Brabus cross country. Iyi ni imodoka Bruce Melodie yaguze iteza impagarara hano mu gihugu cy'u Rwanda. Bamwe bati ni Brabus, abandi bati siyo. Fata ku mavuta n'umwe mu bahakanye imodoka, ariko kuri uyu munsi yakeka ko noneho yamaze kubona source z'uko ingi ari Brabus cross country.
imodoka ihagaze akayabo ka miliyoni 600 ikaba tariki 30 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2022 iri buze kubiri kugenda ku butaka bwo mu mujyi wa Bujumbura hari mu gihugu cy'u Burundi. Melodie mu gihugu cy'u Burundi kujyayo cyangwa se kujya gukorera igitaramo nk'umuhanzi w'umunyarwanda ntabwo azagenda nkuko Chris Izi yagiye, ntabwo azagenda nkuko Soshomura yagiye, koko niba ari umuhanzi wa mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda aba agomba gutanga difference cyangwa se akerekana itandukaniro ry'umuntu waje n'uwari uhari. Melodie mu gihugu cy'u Burundi azaba ari we muhanzi wa mbere w'umunyarwanda uvuye hano mu gihugu cy'u Rwanda akerekeza mu gihugu runaka, yakerekeza mu gihugu cy'Ubudage, muri gihugu cya Senegal, muri Congo, muri Uganda, muri Kenya, muri Tanzania. Azaba ari we muhanzi wa mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda uvuye mu gihugu cy'u Rwanda akagenda muri jet privé, yagera mu gihugu cy'u Burundi akakirwa cyangwa se akagenda mu modoka ihagaze akayabo ka miliyoni 600. ni ukuvuga ngo niwe muhanzi wa mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda uzaba uvuye hano mu gihugu cy'u Rwanda akagenda mu ndege wenyine ku giti cye. Ibi ngibi biragaragaza urwego umuziki w'u Rwanda umaze kugeraho kuri uyu munsi, kuko ndizera ko nta muhanzi ukomoka hariya mu gihugu cy'u Burundi urakora ibi ngibi. Ndizera ko nta muhanzi n'umwe hano mu gihugu cy'u Rwanda wigeze ukora iki kintu kuri uyu munsi. Hagiye havugwa byinshi kuri Melodie kuri uyu munsi. Uyu mwartiste ukomeje gukora amateka kuri uyu munsi, ntabwo wakirengagiza ko afite album igizwe n'indirimbo 12 iriho Playboy, iriho Omare, iriho Luga, iriho DJ Natil, iriho Sauti Sol, iriho Inosbi, iriho Koffi Olomide. Ariko 155 AM Rebo Melodie abarizwamo ubwo Coach Gayeri yakirwaga ari kumwe na Medbeat ku kibuga cy'indege cyahariya mu gihugu cy'u Burundi mu mujyi wa Bujumbura, yemereye abarundi collabo zigera kuri 2. kandi koko niba Coach Gayeri ari manager wa Melodie, ibingiba manager wa Melodie ari uri kureba inyungu z'uyu mwartiste ukomoka mu gihugu cy'u Rwanda kuri uyu munsi, ibingiba arabyemerewe kandi ajya kubikora babanje kubivuganaho. Kuri uyu munsi ni urebereye inyungu za Melodie, azi icyo Melodie akeneye kugira ngo abe ari umuhanzi wa mbere ukomeye hano muri Afurika. Izi collabo zaremewe kandi kuko zigomba kuzakorwa. Wibuke ko Melodie afite indirimbo yakoranye na Big Fizzo. Coach Gayeri akimara kwemera ibi bintu, nashyize poste kuri stat yanjye ya WhatsApp ndavuga ngo ubona ari uwe muhanzi wo mu Burundi Melodie akwiye gukorana nawe. Nabonye message zibona 60 bose bavuga ngo Melodie mudufashe akorane na Sat-B. Sat-B ni umwe mu ba artiste bakomeye cyane hara mu gihugu cy'u Burundi. Ese we kuri aka kanya kuri uyu munsi urabona ko Sat-B akwiye gukorana na Melodie kugira ngo ibintu umuziki w'u Rwanda ndetse n'umuziki w'u Burundi ukomeze kuzamuka ku ruhando mpuzamahanga? Ese urabona Melodie akwiye gukorana na Sat-B? Ibi ni bimwe mu bitekerezo none kuri uyu munsi tugiye kubona ku rubuga rwa YouTube biri buze gushimangira koko niba Sat-B akwiye gukorana na Melodie, ubundi indirimbo tukazayibona Sat-B featuring Melodie. Reza minda gushimiye wegura ticket yawe hakiri kare kugira ngo kuri Ziona Beach tuzabashe kwahurira tariki 2 ndetse na tariki 3 z'ukwezi kwa 9. Igitaramo cya tariki 3 kikaba kizabera kuri Nyakabinga, tariki 2 kuri Ziona Beach. Tuhahurire abakire cyangwa se ababoss tubonane. Reza minda gushimiye wese mo kudukurikira iby'agaciro kandi komeza udukurikirane. I promise ko nazahema kubagezaho amakuru azabagezweho Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Ngende Olivier Fernandez, kandi subscribe kuri YouTube channel Melodie Media kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru ku gihe buri munsi saa 12 z'umugoroba ndetse n'iz'igitondo. Rezami, see you, love you so much.